omwaka guno neyereka ekyapa ekyo kikasazibwamu under instrument number zona babiziteiro timanyi mukasemba yukwadi kandi barua ikampandiikirwa nembandikirwa register of titles kuruka Masindi kandi this is the official document. I will share with the minister. Buli kimu kyona mungu wabisaze byona bya simu yangana nampandikira just a month ago. Kwetaga turabo mbufu ebyo babibadizi byo mukabara akano kusira Irwaro eitaka lintu tukasanga ngo irwaro likalipima he nyuma hagati yaho haijamu obukama nabo bwagava obwagabire kandi hati haijamu okutunda okutukiye kyapa kindi kihiya kyonka hati tukayikwaho nyo bakankomando akakomiti aka complaining abo itaka erimu ebyapa omukigora ward omulimo nkozere tukatunga surveyor owaitu yagenda Masindi yayihayo details yatoleka ebyapa ebirumu obuzibu nebindi bitarumu nambere batugambire bitarumu tukagaruka twaliyeta basiraka bayija bapima abantu abayitaka baitu tibaba marayo eitaka lya kitabona obikichaya sero erirumu omnyoro musoga irimu ekyapa wakagamba kikaterebuka kitikya janka kitabona obone kichweke kinihona nyawendi eke kyapa kitutalebanize muno tukayikaraho nawo myaka musanju enyumoku yagamba agenda kuterekeriza kwika hatu bahizira basiraka batuleka heyo tusaba lundi liwe musoga ndo aratujuna kutuhereze byapa ebya abataka abaru mutingumanya ekyapa kya kabiri kikasoze hanu eke ibara teri kwatikana kurungi kyonka coordinates zire handi kandi ekyapa kire handi amabara tukagatungira kurungi akamuitaka eri ekyapa kya Irwaro enikyo nkubazaho muno kikapimwa Irwaro likapimaho omyaka yenyuma oku then haijamu hagati yomu abubukama bayizire munabagabira abantu aho hatikane bakiora batimanyire bakiora batunze undi ekyapa kirumu abantu babiri omwaka gwahiro gwa 2003 okubanza bakweta birungi Agnes Amodi akatukiye ekyapa hayiwara mwitaka lilyo nyine tukubaza heri kiba abiri 12 kwa 11 yakitunda yakiguza omuntu wandi yawo ibara nilenda bilibonu abaya bilibonu wali tikukenga kakurungi baityo hateri nile itaka lya kikube health center for na mbere yemereyire nebizibe byayina balekera kantu katoyito kati abataku na town council ibiri bona bayine bizibu ebyapa ebiro mataka gawo bakusaba basazibwemo bayine nsaba bona lebo itaza ayibuke akuyimuki mukoraki kandi okuyikiriza kujja kuba waitu honorable minister sempako tukakuhamo nabwe ketumuterere mu ngari za maana moto abakurasi bagenzi bange waitu abagenzi bawo abandi bahumuireire emirimo eganda bakitandikire bayituyiwe osoboire kuyija bwengonzi zo twinira hano tukwenda kusima kandi webale kuyijaga buli boye tuwa tusikamu na kamwe babiri baitu webale kuyija webale kutugonza bakikube hamu na bunyoro yona baitu ne ihanga lyona abukati kuligamba ngo emirimo yawe ogiri basiza hano honga habo buyire tuyinti manyire hali twakangira baitu orangangira nyizirige nkerere irwe baitu nkutereire simbo bayino ijaho ebyango kubimanya okubanza kwa byona nkwenda kubasima abataka kuru muno ekitwikara tugamba ngo bwaraba harohe kisobere bayira batweterere nduru abuko buso omuntu ondagenda koraki agenda kututerere nduru ensonge tulesera hanu eremu eriye itaka kandi ebyapa ebikizire kuterwa mu bichweka byaitu ninkimanya kandi tinkwenda kugaruka abagenzi bange babalizeira Slack tukwenda kusima hamu na ministry yawe abuhereza buno kandi ubuhereza buno tubaire tumanya abantu baitu baraganyurwamu baita amazima gogali abantu baitu ababulikiro bamigirwemu ekyo ninkimanya abagenzi bange babalizeira abantu bakusabibwa sente
abaana abatalina sente bamazire barugiremu aho tibalina akabatungiremu nabwekyo ensonga egyo eri nkulu muno kandi twikaire ntwengeginga ba surveyors kutugambira ensonga eno ekuluganka nabwekyo esente abantu bazibayihiremu abatazitungira batazihayireyo amazima gali obuhereza bunti babutungire nabwekyo tukusaba ensonga eno gitunuulemu. Ensonga ya kabiri waitu honorable minister haroho ebyapa ebikaireho emisango eikaireho timanyiro ababugambo muramu balizeho hakyapa kya Rwamutongo mukibalizeho ekyapa kya Rwamutongo ekyaro ekyapa kya Rwamutonga kikatandika omwaka gw'2012 kandi eitaka eryo liri almost acres nka Kasanja. Ekyapa ekyo kiriho households ezikuyingura mu 14 Rwamutonga Chunga Jembe. Abantu bayingi bakafueramu omwo baitu omusango ogwo gwikara mu kooti timanyire ekyakulemeseze kandi tukanyikaire n'inyengeginga families abali involved. Hati kina ebyapa bibiri conflicting titles. Ekyapa ekimu kiri hagati ya the late Tibagwa Joshua baitu ni hakiorani haba ekyapa kya kabiri ekiri mu mabara ga Robert Bansigara hati na abataka mbairi ninsaba waitu honorable minister ensonga ezo zitahemu kandi kiri nukyekyo kyonka baite ebyapa biri bingi muno na kinogoza aho hariho ebyapa ebitaka etegereize emikore yabyo habairo harone ekyapa ekindi ekikaire mu conflict z'amaani muno habwa health center 4 health center 3 na harone itaka erindi eririmo Pastor Kievambe hamu n'abataka ebyapa ebyo byo eitaka acres 10 700 acres liri mu ibara lya Galimaka aho Kahojo amataka gali maingi muno nabwe kyabataka abantu bayitusaba itwena tukwatanize hamu tulolengu ekintu kinu kyarugaho kandi talondi wena baitu ni honorable minister hamu na ministry yawo nyikiriza mbanze nkusime abyapa ebyo bibire bibalizibweho ebya Musajja Mukuru na Mukabara ebyapa ebyo nkaba at the forefront ebyapa ebyo kasazibwamu kandi nkwenda kusima nekiro kitwayizire kugambira abataka Musajja Mukuru okabaho otatume muntu okabaho baitu abwa politics yaitu eitu kulivatiramu haroho gurupu y'abantu egenda nemanyisa egenda nedupa abantu ngwe ebyapa ebyo bikyakozereki bikyaro baitu ningira abantu bajja kuwuliriza mu iraka lyawe niwo osobole kubagambira nuko tulole embeera omulingera alibatiramu awo abwakaire Museveni yampa oba minister of state for lands nandagira okugenda okukola okulongoosa ebintu byonna abantu be batuule ntindi era bwe nzijanga ntambudde nzijanga maze okwetegereza ensonga nzija n'amateeka neŋŋenda ng'ekintu kimaze oba kiba kisigadde kuba kuwandika kipapula n'olwekyo nekino kyonna kigenda kuggwa leero. RDC namwe ba honorable banange nsanyuse nnyo okubalaba ono RDC ono nsanyuse okuwulira nti newankubadde tagenda kwesi bwena tunule kabadde katekano awo kaagala otunuleewo obululu bwawano mujja kubusa mu kisawo mutwalire akoze omulimu mungi nnyo kubanga tubadde ffenna nga bwe mwogedde ekyapa kino kiri bwe kiti ku biri byonna bye tusazizaamu tubadde tukwatagana naye ye n'akwatagana ne RDC temumanyi mirimu mingi nnyo egikolebwa okusazaamu ekyapa ezo zonna details atuula n'atuula ne banne bonna ebintu ne babitambuza okutuusira ekyapa bwe kisazibwamu era bwe tugenda okukola leero.
Sebo mwena ba honorable. Mwena kati bano kubi bafu bano bakazini bano bajo sebana bana abafuse kati bafuuka mikwano gyange kuba buli kiseera tuba tukola ku bizubu ate tewali kitulemye otherwise nandibadde ngende wamuze ne mugati binnemye naye sirina lwe nagenda ne ngamba nti bintulemye kubanga nina ttiimu eno mwebale nnyo kino mwambulidde ng'ebula ennaku bbiri zokka enkya Christmas nava ddi ntuve wano ntuuke weda girayo nga Christmas bagiridde dda bagimazeewo naye artisti mwetwaga tubaleke nga mujja kwebaka mukeere mugende mu kereziya oba makanisa mwebaze Katonda nga mwebase bulungi muteeka mulye emmere yammwe nga emitima gyonna giri gyulu nga mugamba nti Katonda yeebale kubanga ekintu kibaddidde kansooke mbakakase ti byonna bye ngenda okulangira biri mu mateeka era nga pulezidenti yabiragira. First of all, biri mu mateeka kakati lino ettaka lyonna lye mwogerako lyonna si mayiro si freehold oba olyawo si leasehold naye lya gavumenti. Ettaka eryo negamba nti ate waliwo etteeka yabijje mu mutwe ne amateeka gano pulezidenti ge yassaako omukolo n'agamba nti gakole mu ggwanga lino ge gano ge ngenda okukolerako n'okuwa orders engenda okuwa orders. Kambasomere etteeka erikwata ku ttaka gano gonna ge bagambye gano gonna. Public land eno yonna gye bagabyeko ebyapa nga temumanyi ne bagabako liizi nga temumanyi ne bagoberako abantu okugenda okuzuula nti oli yafunako dda ekyapa kiri. First of all kamale nga siraba kusoma kyapa kino kasomere okusooka okutusomera constitution olabe kakati ne mukankana constitution yino bamemba ba parliament mujja kubibanyonyola bano akawaayiro 237 kagamba nti constitution eno kasita ebangeze mukubero kankasoke nkasome mu luzungu banga nti abanyoro bonna bamanyi oluzungu olulyo oluwanvu ennyo oba olyawo lwe batamanyi naye lwonna balumanyi kasoke ekibasomere. Upon the coming into force of this constitution, the lawful or bona fide occupants on mayro, on freehold, on leasehold shall enjoy security of occupancy on the land. Ekitegeeza nti gwe oli ne bwaba nga abbye oli n'abwaba nga abbye ekyapa nga kya leasehold oba abbye ekyapa kya mayiro oba abbye ekyapa kya freehold n'afunako ekyapa naye nga gwe ow'ekibanja ky'oli ekyapa ekyo tekikufaako. Oli ne bwagenda n'akifuna nti nafunyeeko leasehold wano nafunyeeko freehold gwe vaawo. Etteeka erya constitution erisinga amateeka gonna ligamba nti gwe aliko olina security of occupancy tokwatibwako. Akaapa ke kali kakutte akugambe nti nze nafunye freehold nze nafunye leasehold mayiro wano tebakwatako nnyo. Omugambe nti seba akaapako nkalabye akaapa ko aka leasehold nkalabye katwala okawanike mu ddiiro lyo tekankwatako. Olina security of occupancy guaranteed by the constitution ow'ekibanja kyonna oba waliwo afunye ekyapa nga kya liizi nga district land board ekimuwadde oba afunye ekyapa nga kya freehold nga district land board ekimuwadde tekikwata kwoyo aliko kubanga alina security of occupancy. Etteeka lye lya constitution lye liri waggulu w'amateeka gonna
Land Board ebe Land Act ebere kiki nolwekyo bweno bwegamba nti ow'ekibanja takwatibwako eryo teeka lisinga amateeka yonna. Eyo number 1 njagadde mukimanye nga sinaba kutuuka ku tteeka lyennyini erya Land Act. Tinewankubadde bababba ne bakwata ebyapa ebyo byonna bye mugamba nti babirina, tewali n'omu ajja kujja n'ekyapa ekyo ng'oli ku kibanja kyo akuggyeko olw'okuba alina ekyapa ekyo. Constitution ngibatuulidde egambye nti ekyo kifu kubanga gw'olina security of occupancy. Nolwekyo abo mbasekeredde busekerezi bazanya buzanyi.